Почитувани, добро утро и од мене. Добро дојдовте повторно назад во Слободен печат. Изутринова имаме интересен гостин од онаа сфера која можеби секојдневно ја застапуваме овдека во емисијата на Слободен печат. Имено случувањата во светот, надворешната политика, оние безбедносни ризици кои што секојдневно се обвиени вестите, светските вести на медиумите. Секогаш ги пренесуваме, односно ги дискутираме овдека во студиото, па во таа насока по Skype, односно по Zoom електронски, утринава гостин во Слободен печат ние нашиот, односно мојот колега од Србија, новинар и политички коментатор од Белград, Милован Јовановиќ. Милован, дали се слушаме и дали се гледаме? Добро утро за тебе. Dobro jutro tebi i svim gledaocima, čitaocima i slušaocima. Мило, на самиот почеток би сакале да започнеме од нашиот разговор за она што е најактуелно на Блискиот Исток, а тоа се несомнено случувањата во Сирија. По 4 години релативно спокојство, граѓанската војна во Сирија повторно влезе во некоја нова неизвестна фаза. Од она што знаеме, опозицијските сили предводени од исламистичката група Хаја Тахир Ал-Шам започна масовна офанзива во вториот по големина град Алепо. По некакво си затише имаме ново отворање на нов фронт на Блискиот Исток. Може ли малку накратко да им објасниме на нашите гледачи што имаме, зошто се потребни и кому се потребни овие војни нови действија сега во Сирија? Ovaj napad koji se dogodio u Siriji, dakle on je desio se iznenada i on je istini za volju šokirao mnoge, jer on je usledio samo nekoliko dana pošto je potpisano primirje između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Dakle, ta operacija koja je usledila, gde je zauzet drugi grad po veličini u Siriji, Alepo, od strane sirijskih pobunjenika, sirijske opozicije, je zaista nešto što je onako šokiralo međunarodnu javnost. Niz sada, po mom mišljenju, nekoliko faktora je uticalo da do toga dođe. Dakle, od 2017. godine Sirija činilo se da je Bašir al-Asad završio posao i da je on apsolutni vladar Sirije, pogotovo dakle kada su poražena islamistička država i kada je Bašir al-Asad uz podršku i pomoć, naglašavam uz podršku i pomoć Rusije i Irana, dakle uspeo da sačuva svoju vlast. 2020. godine je potpisan sporazum između turskog predsjednika Redžepa Tajpa Erdogana i Vladimira Putina vezano oko Sirije. Od tada do danas u Siriji se ništa nije dešavalo, tako da je ovaj napad sirijske opozicije i ovako, kako bih rekao, bezbolno osvajanje Alepa iznenađenje, ali s druge strane objašnjenje pronalazim u tome, dakle, prvo Rusija je zaglavljena evo 24. februara biće puni 3 godine od brutalne ruske agresije na Ukrajinu. To suviše dugo traje u Ukrajini. Rusi nisu mogli ni da zamisle da će taj rat u Ukrajini toliko da traje. Oni su iscrpljeni i Rusija ne može da pomaže Baširu al-Asadu. S druge strane, Iran je takođe oslabljen, odnosno njegova, kako bih rekao, produžena ruka ili njegovi Hezbolah, dakle ta organizacija koju Iran podržava i pomaže, ona je pretrpela ogromne gubitke u Libanu u sukobu sa Izraelom, dakle od one operacije Pager pa nadalje gde su pobijeni
brojni visoki zvaničnici Hezbolaha, dakle ni Hezbolah nije, dakle ni Iran, odnosno Hezbolah nije u situaciji da pomaže i da brani Bašara al-Asada, kao ni Rusija, kao što rekoh, kao što su bili u situaciji 2015. 16. i 17. godine. Jer naglašavam, bez podrške Irana i Rusije, Bašar al-Asad bi izgubio rat, on bi bio srušen. Međutim, uz podršku Irana, a kad kažem Iran, mislim na Hezbolah, jer podsjetit ću naše gledaoce i slušalce da rukovodstvo Hezbolaha je se dvoumilo da li da uđe u sukob, odnosno da uđe, da se svrsta na stranu Bašara al-Asada i da se umeša u odbranu režima Bašara al-Asada. Iran je izvršio veliki pritisak na rukovodstvo Hezbolaha i tako je Hezbolah stao na stranu Bašara al-Asada, kao i Rusija. S druge strane, dakle, ove pobunjenike, iza njih su podržavali Turska, podržavali su delom Sjedinjene države, ali i pojedine arapske zemlje. Turska ima veliki uticaj i ovo ne bi moglo da se dogodi u Siriji. Dakle, govorim o ovim napadima pobunjenika. Dobro. Dakle, bez znanja i podrške Turske. Но зошто, господин Јовановиќ, зошто во овој момент се случува, кога имаме транзиција на власта во САД, кога имаме мировни преговори, ако не се мировни преговори, најава за мировни преговори во Европа, кога имаме примирје помеѓу Либан и Израел, зошто во овој момент се отвара уште една пандорина кутија, каде што овие зацкриени играчи што ги споменавте вие, им се дава простор за нови војни сукоби, односно конфронтации? Ja to vidim ovako. Dakle, taj sever Sirije, gde su te pobunjeničke grupe koje su vrlo različite, islamističke i džihadističke, ali ima i ovih građanskih, liberalnih, demokratskih tih struktura. Dakle, iza svih njih stoji Turska. Dakle, Turska je ta koja njih pomaže i koja je njih pomagala i davala podršku. Moje mišljenje je da turski predsjednik pokušava i procenjuje, dakle, pokušava da zauzme što bolju poziciju, jer smatra da će pobeda Donalda Trumpa i njegova inauguracija 20. januara, kada mu počinje mandat i Trumpove administracije Donaldu Trumpu, da više neće biti toliko važna Sirija i da će on povlačiti svoju pomoć i svoje snage iz Sirije. Tu Erdogan želi da ima što bolju startnu poziciju ili preciznije rečeno pregovaračku poziciju, jer Erdogan smatra da će do tog momenta da se vidi, dakle tada kada Trump započne sa mandatom i po sklanjanju, povlačenju svojih snaga iz Sirije, da Recep Tayyip Erdogan i Turska imaju što bolju pregovaračku poziciju, odnosno da imaju, da izdejstvuju, da ispregovaraju za sebe što više. To je motiv zašto se, po mom mišljenju, zašto je Turska i njen predsjednik Erdogan dali zeleno svetlo ovim opozicionim snagama u Siriji da započnu sa ovom operacijom. To je jedan segment priče. Drugi segment je ekonomsko-socijalna, privredna situacija u Siriji je katastrofalna. Životni troškovi su ogromni, građani su nezadovoljni, evidentan je pad morala i što se tiče vojske i što se tiče svih drugih, odnosno što se tiče svih drugih građana, dakle pa i vojske.
ta vojska, sirijska vojska, ona nije dobro obučena, pitanje je s kakvim naoružanjem, snagama i resursima ona raspolaže, tako da je sve to uticalo da pobunjenici, odnosno da sirijska opozicija krene u svoju ofanzivu. Dakle, jedan deo, dakle, kao što rekao, sever Sirije, gde su stacionirani od 2017. 18. godine, dakle, te pobunjeničke snage, koje, kao što rekao, su šarolike, ideološki, tu imate i džihadiste, tu imate i islamiste, tu imate i umerene frakcije, tu imate svega i svačega. Колега Јовановиќ, само би сакал да ве прекинам, се извинам. Дали со овие активирање на овие исламистички кели во северниот дел на Сирија се возобнува ли повторно исламската држава, бидејќи пишувањата во западните медиуми велат дека токму ова се дел од овие групации кои што навлегува во Сирија се зачетоци на односно неизумрени кели и неуништени кели на исламската држава. Треба ли да стравува светот од враќање на исламската држава? Vidjet ćemo da li će doći do oživljavanja islamske države. Dakle, islamska država jeste poražena, ali je pitanje, dakle, kao što ste sami rekli, neke njene ćelije su ostale, dakle, preživele su. Da li će se one obnoviti, da li će se obnoviti islamska država, u kom obimu i u kojoj snazi, to ćemo morati da sačekamo i da vidimo kako će se stvari razvijati u narednom periodu. Ponavljam, ovo primirje koje je usledilo između Izraela i Hezbolaha u Libanu s jedne strane, ali kao što vidimo, evo i juče i prekjuče, to primirje se već uveliko krši. Tako da su različiti interesi. Hezbolah je obogaljen. Hezbolah je pretrpeo ozbiljne gubitke i ozbiljnu štetu u sukobu sa Izraelom i Hezbolahu je s jedne strane odgovaralo da se to primirje postigne, dakle da se kupi vreme. Da, jer, kao što rekao, Сакате да кажете да сублимираме дека Izrael je, Benjamin Netanjahu je pristao, po mom mišljenju, njemu izložen je bio velikim pritiscima i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, i pošto je on neko ko ima više nego dobre relacije sa Donaldom Trumpom, on je pokazao i čini, po mom mišljenju, jedan politički potez, mudar, gde pokazuje Trumpu da on njega uvažava i poštuje i da hoće da izađe u susret njegovim željama da se sporazum o prekidu vatre i o miru između Libana, odnosno Hezbolaha i Izraela sprovede. To je, po mom mišljenju, bio motiv Netanjahua i Izraela da prihvate taj mirovni sporazum. Jer ne zaboravimo, Netanjahu je izložen velikim pritiskom svojih desničara unutar vladajuće većine, Itamana Ben-Gvira, Bezalela Smotriča. Dakle, ti ekstremisti unutar izraelske vlade se protive bilo kakvom miru. Drugo, izraelsko društvo je suviše razočarano, umorno od rata koji traje već više od godinu dana. Господине Јовановиќ, овде би сакал исто да се задржиме на транзицијата на избраниот председател Трамп, меѓутоа во дипломатски односи кон Европа. Еве едно сосема воведно прашање во однос на трансатлантските односи. Очекувате какви се вашите перцепции во однос на тоа новата администрација, како ќе се постави кон Европа, војната во Украина, па и Западен Балкан? Ako uzmemo iskustva iz Trumpove prve administracije i ponašanje njegove prve administracije, možemo da izlačimo neke zaključke, mada ono što je karakteristično za Donalda Trumpa jeste ta nepredvidljivost. Sve je nejasno, maglovito, iako teško je
pronaći nekakvu logiku. Ono što izgleda logično desi se suprotno. Dakle, imenovanja ključnih ljudi u administraciji Donalda Trumpa, govorim o državnom sekretaru Marku Rubiju, govorim o savjetniku za nacionalnu bezbednost Michael Volcu, govorim o direktoru CIA Ratcliffeu, sekretaru odbrane Hegestu. Ono što je zajedničko za sve te ljude, Suzy Wiles, šef kabineta, i njen zamenik za politička pitanja Miller, dakle, tu su izaslanik za Bliski istok, izaslanik za Ukrajinu. Dakle, ono što možemo da vidimo jeste da, i što je zajedničko za sve te ljude, jeste da su to ljudi koji imaju čvrst, oštar stav. To su kineski jastrebovi, dakle ljudi koji imaju vrlo negativan, čvrst, oštar stav prema Kini, u smislu da sa Kinom, da je Kina ta koja je najveći neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država. Меѓутоа, што ќе значи тоа за Европа и Западен Балкан, господине Јовановиќ? Дали овие кинески јастребови, како што ги нарековте, ќе бидат исто така оштри кон спроведување на она што Трамп ќе каже во Европа за Украина и за регионот? Pazite, Trump je u predizbornoj kampanji govorio da on ako pobedi da će postići mir sa Ukrajinom u roku od 24 sata, da će rešiti problem, odnosno pitanje sukoba na Bliskom istoku. On je pre neki dan izjavio da će, dao je rok Hamasu da oslobodi taoce, sve preostale taoce, i da ako to ne učine do 20. januara da će uslediti odmazda kakva nije viđena. Prema tome, Trump je Iran detektovao takođe u predizbornoj kampanji kao jedan od problema i nekoga ko predstavlja pretnju Sjedinjenim Američkim Državama. Što se transatlantskih odnosa tiče, on i dalje zahteva da države članice NATO-a treba da povećaju svoje izdavanje za NATO, svoje učešće, dakle, da se to podigne na 3% GDP-a ulaganja država članica NATO-a za odbranu. Najavio je taj trgovinski rat, nije dobro reći trgovinski rat, najavio je uvođenje tih trgovinskih mera i prema Evropi da bi zaštitio svoje tržište. Ne verujem da će doći kao u prvom mandatu do radikalizacije i do potpunog prekida transatlantskih odnosa, ali mislim da će doći do podele poslova, da će primarno će Trumpu biti fokus Indo-Pacifik, Kina, zatim ovamo Bliski istok, a da će, što se Evrope tiče, tu doći do podele poslova, da će prepustiti Evropljanima da se bave svojim dvorištem. On će sigurno insistirati na postizanju mira u Ukrajini, i to smo imali prilike da čujemo od brojnih stručnjaka i poznavaoca prilika u Americi šta bi to i na koji način bi to Trump mogao da izvede, dakle da bi to bila neka vrsta ponude Putinu i Zelenskog o privremenom prekidu vatre, i da to stanje bude, dakle, na osnovu trenutnih pozicija u Ukrajini, i da s druge strane onaj ko to odbije da će snositi posljedice. Ako bi to bila Rusija, da će Putin snositi posljedice u smislu da će Amerika još više, još snažnije i jače stati za Ukrajinu u smislu i naoružanja i finansijske pomoći, a ako to bude Zelenski, da će Amerika potpuno obustaviti bilo kakvu podršku Украjini. Уште едно прашање, господине Јовановиќ, во интерес на времето. Ќе има ли промени на американските политики кон Западен Балкан? Овдека говориме и кон отворениот спор македонско-бугарски, кон косовското прашање, Босна и Херцеговина и другите
безбедностни, односно нерешени прашања на Балканот. Очекувате да има некаков друг став за разлика од оној кој што беше виден од страна на Бајденовата администрација или ќе се задржи кон истата траекторија, а тоа е поддржување, дипломатско поддржување се со цел за затварање на отворените прашања во регионот? Ja ne očekujem, američka spoljna politika se teško menja, koja god da je administracija na vlasti, da li su to demokrate, da li su to republikanci. Dakle, mi smo imali prilike da vidimo Obaminu administraciju, 2016. Donald Trump je pobedio i videli smo da nekakvih spektakularnih zaokreta i promjena prema nama, našem regionu Zapadnog Balkana, ništa se nije dogodilo. 2020. godine Joe Biden je postao predsjednik Amerike i mnogi su najavljivali da će Biden kao neko ko poznaje izuzetno naš prostor, pogotovo situaciju u Bosni i Hercegovini, da će više pažnje posvetiti i Evropi i Zapadnom Balkanu i da će taj tim predvođen Tonijem Blinkenom, državnim sekretarom, Jakeom Sullivanom, za razliku od Trumpove administracije biti više zainteresovan i da će vući neke konkretnije poteze, opipljive. Međutim, kao što smo imali prilike da vidimo za ove 4 godine, ništa se tu nije menjalo u odnosu na Trumpovu ili na Obaminu administraciju. Prema tome, ne vidim da će i ne očekujem da će nova Trumpova administracija menjati svoju politiku prema Zapadnom Balkanu. Dakle, kao što rekoh, njima Trumpu je prioritet Indo-Pacifik i Kina. Čini mi se da Balkan nije na listi prioriteta, odnosno ne da nije na prioritet, nego da se ne nalazi uopšte na listi od 10 prioriteta trenutno. Prema tome, ono što će za Trumpa biti važno jeste da ne dođe do nekakvih sukoba, incidenata, da se sukob iz Ukrajine prelije na ovaj naš prostor. Dakle, nešto slično, ako ne isto, kao što je bilo za vreme njegove prve administracije, kada je državni sekretar bio Pompeo, a specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Dakle, da naglasim još jednom, ne očekujem značajniju promenu Trumpove administracije prema Zapadnom Balkanu. Колега Јовановиќ, ви благодарам за ова ваше утринско гостување во Слободен печат. Интересни се ставовите и вашите гледишта во однос на геополитичките прашања во светот, Блискиот исток па кон Европа, Украина и регионот. Ви се заблагодарувам уште еднашка и се надевам ќе се дружиме со вас во некоја наредна емисија. Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vama. Почитувани, тоа беше Милован Јовановиќ, новинар и политички коментатор од Белград. Се надевам бевме интересни во она што тој го изнесе утринава во Слободен печат, неговите ставови околу новата администрација на американскиот претседател Доналд Трамп, отворените прашања на Блискиот исток, Европа, Украина и регионот. Ви благодарам за вниманието.